abashubuza bitubasize kugamba nabo nibagira ngo ibintu bwoba bwingi barukwera ricarangwe shahayona nibabasa kuhira mu kataraka aho kikonde cye cy'amashanyarazi ekimazire myeze ebire kigwerira katare konka batari kutunga kwerwa kona ku rugomba amashanyarazi mazima tuyino buzibwa katale tukayirukira mu bintu tukabisiga byonka amashanyarazi gali mukwaga ayango bwanga tera ba amashanyarazi bale makwiji atemba boda boda agenda abiyeta baheka hano bagarora bagayunga yunge beraka bagaruka ingala katugaruki hati myezi ebiri beke galiyaho omutunu gucuyaka ekikondo ky'amashanyarazi kyabirucarira kwa mabati au akatale kigasi seshedi yetu so na problema butsibu bunene twanganahera omwakatale kanu kandi tuli okwiyiya na tukarondesha fizisha abana betu beitu amashanyarazi tukikali tunayirarikirire yatwe tuyitwa butsibu bunene oba amashanyarazi twama unzo kwezi kuuma amashanyarazi atulengesiri ari tubaburiramu mutu halike isha twamaterera cyayimani wetu tembo ya Isaya mwasa kaselebya ekyambyo mukatale abantu bagira ngo cyo kubakora kubi nabo amashanyarazi abarukwije umwanya ogu bakareba ikikondeki bakagarukayo batabagambira cyarakorateho mwana tufroyingeri yanda ku office akayabasoborera mubasa bamachekinga aha bakanata sera mubayabulirayo mubwangu tutakabera kurugayo abataka bona tukisalinga beje barongo ikine kizibu bakimara betu kitali echo tugenda kwisalinga ninga tuyisalingire bana bantu tugenda kubateka mukoti kurubatira ubugabe bw'abantu ngativu stwikire office z'amashanyarazi mu Rakasese konka tubabasize kugamba nitwa Nshongeji gasha kwa Gilbert Muhanguzi.